Ungathola nje ukuthi impucu wayishaya kudala ngoJanuwari kuthule nje COVID uthi wena uyaphusha noma uthi wena ukhipha i-album uzothiwa hawa usabonanga ngani nanga umpitshiza. Bafowethu ziyakhala umthandeni esikheke la uTalabha ke isinyelela ke lapha na ke uTalabha ke yena ke umcineka ke umhleli wemicimbi ke impucuzeko ke kanjalo ke nengoma kaZelwe yonke ke lapha na ke lensizwa ikhombisa ukusebenzisa obukhulu obuchule iTalabha umhleli womcimbi. Mesikhuluma ngomthandeni ke sikhuluma ngengwazi emculweni kaMaskandi ke sikhuluma ngosomlando emculweni kaMaskandi ke siphinde sikhuluma ngomuntu ke lapha na ke osene igama elikhulu kakhulu endimeni kaMaskandi. Kodwa ke lolu daba lisaqhubeka khona kwesiqiniseko eSemedia ke ngicela uluzwe nantu. Ongomcineka kwenza imicimbi esithi uzusuzwa nje ngozizwile kuthiwa hawu ingoma yakhwazela kudala idlula unjena uyaphusha uyalekelela ufaka isandla kuthiwa kudala idlula ingoma yakhwazela kuthiwa kudala idlula kuxebula umcimbi ngoviwanzi. Ungathola nje ukuthi impucu wayishaya kudala ngoJanuwari kuthule nje COVID uthi wena uyaphusha noma uthi wena ukhipha i-album uzothiwa hawa usabonanga ngani nanga umpitshiza. Kuthiwa nanga umpitshiza yabona manje akhuluma phela yithi abantu abadumile yithi abantu ofanele bazi makukhona into ekhulume ngayo njengedandi iJuly nje yabo njengedandi iJuly nje nje bizobe ngomgqibelo nje akekho ongazi ukuthi ngedandi iJuly ngomgqibelo manje umcineka shaya umcimbi oviwanzi yabona kwenza umcimbi ngale sithi ekhophela umcimbi sawubona kanjani sawuphusha kanjani.